Lepas 3 tahun aku pakai Canon R8 ni, satu benda lah, as a Sony user, lock curve dia aku tak suka. Lock curve dia aku tak suka sebab dia datang dengan silot 3, dia bukan datang dengan silot 2. Kalau silot 2 dia lagi flat dan dia lagi fleksibel lah. Macam this one aku perasan, kalau lah let's say kalau korang tershoot underexpose, aku boleh cakap good luck untuk korang untuk color grade. Tapi kalau korang shoot like proper expose ataupun korang shoot overexpose sikit, it should be fine tapi agak keras sikit. Dan aku personally aku prefer R6 Mark II ataupun R8 ni kalau korang shoot overexpose, jangan underexpose. Sebab kalau korang shoot underexpose dengan kamera ni, shadow dia tak nampak, I don't know lah, is it sounds true kalau aku cakap cinematic tu kan, tapi kalau dekat S-Log 3 ataupun dekat F-Log ke ataupun any kind of vlog yang gunakan lock curve yang similar to that, dia lagi smooth. The flexibility tu dia sangat-sangat smooth. Tapi untuk Silot 3 ni sangat-sangat keras. Jadi bagi aku personally, kalau korang nak guna dia as a photo first, video second, okay. Walaupun dia ada 4K60 no crop, tapi aku lagi prefer dia photo camera lah. Walaupun dia claim inilah hybrid camera. Ini personal experience aku as a orang yang video first lah. Tapi aku tak tahulah korang kan. Tapi kalau korang just tak buat color grading, korang just nak shoot video like simple grading, korang tak kisah sangat dynamic range wise macam mana kan, then untuk price wise dia, korang akan dapat image quality yang sangat-sangat bagus. But other than that, aku lagi prefer lock curve daripada Silot 2. I wish lah dia ada Silot 2. Tapi kalau korang tanya aku yang datang daripada Mark IV previously, aku lagi prefer Mark IV lah. Untuk overall mungkin ada here and there punya lag, but untuk overall aku lagi prefer Mark IV daripada R6 Mark II punya sensor yang sama dekat R8 ni.